Prezida wa Repubulika ya Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko igihugu cye cyonyine ari cyo cyashobora guhagarika ingabo z'Uburusiya zimaze ukwezi n'igice zikigabyeho ibitero. Mu butumwa yatangarije kuri Twitter kuri uyu wa 13 Mata 2022, Prezida Zelensky yasobanuye umugambi Uburusiya bwari bufite ubwo bwatangizaga ibitero ariko bukananirwa kuwugeraho. Yagize ati Uburusiya bwatangije intambara yagutse tariki ya 24 Gashyantare 2022. Ubu tugeze muri Mata. Uburusiya bwariyemeje gufata Ukraine mu minsi 3 yonyine. Cyari igihe ntarengwa abihaye cyo kurandura igihugu cyacu no gusenya demokarasi yacu. Gusa ntabwo bwari buzi uwo burwanya uwo ari we. Yakomeje agira ati Uburusiya ntibwari ibuzi uburyo twakomeye ku bwigenge bwacu. Twahanganye n'Abarusiya mu buryo burenze ubwo bibwiraga. Twasenye intwaro zabo n'ibikoresho by'igisirikare biruta iby'igisirikare bya bimwe mu bihugu by'i Burayi. Gusa ibi ntabwo bihagije. Yasobanuye ko impamvu ibyo Ukraine yakoze bidahagije ari uko Uburusiya bugifite ubushobozi bwo kugaba ibitero muri iki gihugu no mu bindi. Avuga ko buteganya kuzatera birimo Poland, Moldova, Romania na leta za Baltic mu gihe igihugu cye cyaba kidatsinze uru rugamba. Ati amashusho ya Bucha na Mariupol yagaragaje umugambi nyakuri w'Uburusiya ku isi yose wahagarikwaga gusa n'ingabo. Bigomba gukorwa aka kanya. Prezida Zelensky yavuze ko Ukraine ikeneye izindi ntwaro kandi nizitaboneka ngo amaraso azakomeza kumeneka mu bice bitandukanye by'igihugu. Yagize ati Ukraine ikeneye intwaro. Dukeneye intwaro ziremereye zirasa kure. Dukeneye imodoka z'imitamenwa. Dukeneye intwaro zirinda ibitero byo mu kirere n'indege z'intambara. Yashyize ahagaragara urutonde rw'intwaro Ukraine ikeneye zirimo artillery 155 mm, artillery shells 152 mm, Grad Smash Tornado cyangwa MI 42 HIMARS, ibifaru bya T-72 cyangwa ibindi bimeze kimwe byakorewe muri Amerika cyangwa mu Budage. Intwaro zirasa indege za S-300 Buk cyangwa izindi zakorewe i Burayi n'indege z'indwanyi. Yagize ati mu gihe ntazindi ntwaro iyi ntambara izakomeza kuba urwogero rw'amaraso. Amakuba acike. Ububabare ni ingaruka byiyongere. Mariupol, Bucha, Kramatorsk. Urutonde ruzakomeza wahagarika iyi ntambara. Prezida Zelensky yavuze ko Ukraine yonyine ariyo yabibasha mu gihe yaba ibonye intwaro ziremereye. Ati ntawahagarika Uburusiya keretse Ukraine mu gihe yaba ibonye intwaro ziremereye. Kuva Uburusiya bwatangiza ibi bitero tariki ya 24 Gashyantare 2022, Prezida Zelensky yakomeje gusaba intwaro ziremereye zirimo indege z'intambara ndetse n'ibifaru. Gusa ibihugu byo mu burengerazuba bimubwira ko bishyigikiye Ukraine. Bimwemerera gusa imodoka z'imitamenwa, imbunda ntoya n'izirasa kure zizwi nka long range artillery.
abona mu gihe intwaro asaba Ukraine izihawe ashobora guhangana n'ingabo z'Uburusiya, yemeza ko zifite ibifaro byinshi cyane hamwe n'izindi ntwaro ziremereye Vesta. Ibi byo mu Burusiya ese wavuga ngo